ئەمێ تشکە سالیەدا و ئەە پێشکە سالی جهاد بۆ پێشببینیکردن و دێزستانەکە گەلک کورد بیتن ئەو ڕۆژی هەمیش دە سار بن هەندێک بەفر دەهێتن و دەگیروژی بیتن زستانەمە ئەە هەمیان بۆ پێشببینیکردن لێجێ داخەیە ئەم وەکو ینی چ حکومەت و چ خەلک ژینە هەدەوەرگرت چون فاژینە هەدەوەرگتن ئەمماینە فیڤ هەندێک وەکو ئەگەر باران بێت العالم هەمیە دو سیستمێت هەین دەولەت وەختە گەهتە دوا مشکلادا سیستمەکەت بین ڕێی تەکمیلی یعنی ئافدانەکە تومامکەر ئافدانە تومامکەر ئەوە تا ئان ژێدەرێکی ئاوێ هەی چ ڕیبارە چێ بیرارتیوازیە چێ گۆڵەکە ئاوەیە ینی ئەوەوان سەدا ئەها ئاژێ تێتە وەرگتن و ئافدانێک دوو ئان سێل دیف وەرزی تێتە ئەوی دیکردن بۆ ئەوی گەرمێتە چاندی ئەو جهێتە چاندی ئەو معنی تشتێتە چاندی نەچیت چونکو ئەها مەسئلە ئاساییشە خۆراکی و ئاساییشە ئاوێ دوو تشتێ سەرەکینەوە استراتیژینە بۆ مانە ملەتە یعنی ملەت کەنگیت کەبن وەختت منە تهنی و تهنەتیژی بتە برس وەختی ما تهن و برس حتى آيات القرآن يعني وآمناهم من جوع يعني ومن خوف وجوع يتبيك فكرين يعني وقتو برسو ترس يتكلنا ايك افتر سابقا دفخل كي تشيبوي بيدا بين انجامت هندنا تو يبري مستقبلك كيف تو نظن شيء باشا توقع الصاله قديش تذكر مجا او صاله افاديف دايا بشتي 4 سال دينا خلال 4 ساله صاله قديش هي يعني في توقعات زانا او صاله هش بيتن فاذا هكرتوها مهرين يا غرب هي باران او روش شو او باران ابو تبيت احتمالا شتي بيرار بارانك او صابو تبيت ايش معدل بس قال هندي عملنا قياسه جافرها باش میشه گویی دنیکت دوباره و سه باره و ده باره جی که این سدید آخر چی که این بچی یه چو تکنولوژی پینوید و چو استملاک عری پینوید چو مصرف پینوید آخ میه هی مروف میه هی مکینه میت هین مهندس میت هین جیولوژی میت هین خبیر میت هین خدا ندگوندی خوش شارزانه فلاح مبخوی شارزایه بین وان حالا بگیرین ایدی دیف قیاسه هكا خط المال خوش الشيء في كيف تصميم كي او روش شوت بشيء موقعي او كي جوجلي دي بتاع هزار موقع تصدقين مدري كو اف موقعه كيرتين كو مليون كي ان 2 مليون ان 4 مليون ان 5 مليون ان 15 مليون ايجارين او بتاع كوم كي ناوي او جالك ضروريه ايك او اواتيت نا اخاتنا او باراناتيت اخاتنا دي كوم بيت يا دوي اف اوا دي اواد مي ديشتا بن عاد ودي بيريتا وكونيكيتا نيكتا ودي حس قوات أخيد يا سيد بتجي درك توماسية تدخلان كي أو حيوانات بطة فلانة أوان تدخلان كي يا دي جهة كي قشت وجزاري يخشه يا دي شنكاتي خو هر چهار موسمها بك زستاني محتاج آوي بيدي محتاج خو بقتني وهاوينه وبايزه دي زراعة خو بي أفدي فإذا چیکرنا صدا و درینو آوه ای کشتیشت هر فرن چون که توپوغرافی و جیولوژیا کردستان و گندید ما و منطقه 100,000 هکر تو ویب که بروجه ده حکومت عراق بیجی از ده 1000 سال 1000 سنه حسا چکم الجهاد ما عند کمیه که آوه هیلین کو او کمیه آوه میتر کردستانه او آوادی اول ریبارد مازن بیتن بو ناوراستو و باشور عراق دیوان پارش دتته پار دیوان سدید بچیک جدتته نزانی یعنی ما بینگاف بدید نینه تو بیجی والله ساله دی سده که دوا چکم رأی من هر سال نکمتر اش 500 سدید حسید بچیک که نبنه 1000 او هر سال مجموعه که اولی بگیره تا آخر هی تبری هی همی تشتی هی چه تکنولوژی جی بینه دی منطقه جوان بیت همی دی کسب بیت دی پلاگرماتیه ایدی آوی دی توسکیم بیت و یا همیه مهمتر اف سال توسا هشک ایدی بوده گیم این بو اگر همی که کسکاتی و همی تا که شهر و منطقه تیر آف بو ایدی عبری دیرش دهید کیره دل کردستان بارید دلوی عردی بارید چون که بو چی تا منطقه های وقت تبخورد بیت و وقت عرض آف بلندد بیت چی همی کیره کن بیت هر سر عردته أبديجي دي حركة هواي دي طبعا مسألة كابتشك يا زانستيا دي ولكن عبر العديجي همي بين أبير كومبن وباران دفتا بيتن يعني تو مفاداري مستفيدي صدا هزار بشكلنا وان سكريت بتشيك نا عرديد جرن نا جهيد همين نهالن أو نهال جي دي يعني لنا آبادان يعني دي أو سادت ما بين نهالك كير شيء كي دي بتجسر البراخ دي يعني احتمال الدقن
كان نيف ساعة حتى تجهنا يكدو الويري كيات بين شورت كات اما بركاوي سدي حركه وسياره مروف دي تسرى انه يعني تو هندي مفاداري تو هندي مستفيدي هندي تو بيجيبوه يعني هميلا يا با اريشا دائما في بحثت كم ما هشكاتي سنوات هشكاتي ما هشكاتي زراعتي هي كو في متدا ما هشكاتي جنجايه هي كو وقت حيوانات تمرن وكيز وحيوانات وحشرات تمرن ما هشكاتي افا جير عرض هي كو ايدي تغذيه او نهي تكيرن هند بفر نباريد هند بارا نباريد بشتا بنعرض بوتا تشي منسوب ورجع افا بنعرض زيدا كتن انتينا بيت ام تعاملها ملي ما بكين هكا بوتا شي صد ملي مشي بين خلال ليفان باس دار روجيت بين دا قالمتا اويت فلاحي هافت ان شين نبويا ايدي يعني فايده ناكت تهكا هيفي بوتا 20 مليم بين الهفته جاره که بوده 20 ملیم بین اشتی آفدانه که گرمته دیتا آفدان و زراعت دیتا آفدان یعنی هکه همیه ببینه 300 ملیم سال همیه بس وقتی مناسب دا بید توی فایده ایش بر هندیجی هم ده زفری نوه ری تکمیلی و آفدانا تمام کرد گلک آفره اف ظروفه مش میجا گوتی کردستان و عراق هم که بینه روشالات نوراست اف دوره یا توشی گوهری نسقای بوی يعني اف حالات هشك ان نمشي هشك دي بوتين وقت بوتين افا حلا قلناها سكري ميسولو اف خزانه الفيري از دشت سليفانيه بجنب بي قلناها بزارها بيريت ارتوازي ابد كوما بخوب خو طلاب جن الناف كوري ودشت حرير اسنشم 4 بيرا دمشولي وجنب خو بافدم قلنا هسه دكان در بندی خان دشت شهر زور میزیدیم و از نشیم به آب فایده جی ببینیم و از این نبی زراعت و از گاز نام که والله از ماما به آب رب العالمینی اف حصتا دامه وقتی که نکبری عرضه کی دی نکبر سعودیه وگا به دنیا کا آبی آلیت جبر به چنده بیتویا بوچونین خو اپروچ خو نظره خو هزرا خو بو آب گهورین ایدی نما اوروجد بکوبره آف شنافته مهمتره و گرینگتره یا دویجی مصدر جیانیه جهه آف له بید آوهی له هی برای من چو کاریگریت و صنایع نکنن برچ او اباراناتیت دی او آخه حتی انو که هیچ گوی اوه سه هیوه دی آخه شد دی بد هکه تو سحکه ابارانه شمار گیره وقتی تو اباران السر جادات بینی تو الجهاد بینی دی آوکا سور بینی معنی آخاته او و هزارها سالها آخه تا پاراستی او باران دی بسانه هیبت یا دوی هند مجال نایت او باران همیدی شکل باران نویگاوه او اشتی باروانه دیو صابوته هند و عردی بوده بشون و بچن تجهیه خزنی نه اگه تجهیه خزنی کم کرده نبید دی اما او فتره دی تصار بید و بتر بالعکس دی بتر مثلا گازی صرف که یو دی تصار بید و دی آخاته جی چید نزانی راست ده هند ربس جهت عردی بس نه حل او بو دست هبانه و تکلیفاته هشتی استانبول هفته ها چوی درجه باران هات 3 ساده آف 1 ساده زیده بو کیفو همیه هات اش رئیس بلدی بگیره اش محافظی بگیره و خلک کی جهات یا من کیفم چی بید کیفم بید او آخامه هیجی بد تو سحکه شمول برگیره وقتی اف بارانتی سحکه سر جاده و سر عادی تو بینی عادی باران لیتین باران تو نبینی باران آوکا پاکش همی گاو آوکا صور و تیجی آخ معنوی دی بوده برید رپوری جهلی يعني مشكله ما تفيردا يعني اخا بوتا كش گوندکی نه با گوندکی جی رک شوی چونکو هر گوندته هر سدته دا گیرید پیش 4 سال دا اخو پاکش کی شتی تمام گیرید ها دا اشکالته يعني یاد گیری دا همین هیک ست بحر سدی مثل دا و اخاته چو و بارانته چو و مجرد چشکر والله من 5 ملم دي ان 6 ملم ان 7 ملم من زياده كده بوتشيا